Anafoyo chopa dano weng, afoyo Megina, afoyo Lumegina, afoyo Northern Uganda. Nye Gino team, ichawa ni atigang icharo. Atie ya Gago district, lera Paluo sub county, igang icharo. So, tini enini, abino kaneno guana mawapiro. Kay neno, all round is cassava. Che amira lok mo machiek. Machala chuli, ana worikin pachi mapol. Chi aneno kin madano chane kede, ilokom kech. Totwale ka oidwe me apara rio, ka oidwe me abichiel kenyo no kech tima gwa. No kech tima tek mo makonye peke. Chi machala chuli, just a young youth. Aneno ni, ka we're developing this art of farming, ma timing karamoni mano ketieni, at least no planting gimo. Tiena ti lokom guana, machala chuli, wamaro pito full, wapero guana, wapero layata, muranga. But advice atiko man, ni mwaka ke mwaka, machala chuli, weko wariemo kech mabe. Kano dog gai weng, giromo pito guana at least every year. Pian guana ka ini pero, idoyo wari adek. Mukene ni dog no guana dono ti mabe. Like, mamegwa ene, wano pero kodi mone machiego ni. Machiego, this kind of kodi machiego ma ka ineno size ni donki chamo by the way. Donki ti chamo ne. So tien loka ni, guana ni bedo like 4 to 6 months. No ini chamo guana. But tien loka ni ka ipiro every year. Long man ni kech bedo ka yelo lo tino ni. Totwale dok bedo peke. So, iya choli, ka inen wapero kodi moni ma at least ikara mi December, dwe me apara chiel gini no tie, chalo kabi, chalo muchiele bene dokulu wakanye ni ka ineno, mukene bene wapero. So, i duration en mano kech tie ni, at least no guana tie. So, machalo dok odi, me acholi, please, let's plant cassava. Wewa riemu kech. Cassava, maize, sorghum, millet, guinea. Let's plant it. Now, enene, we are not going to disturb this one. Pian, ubi bedo for all this while, wait we me abichie no guana tie. No down to chamo guana. No kech pegang. Utero donke yele mere mino moranga gi la pena gi onyo kuon gi me loko guana. Ero kani kech man ni kech kono ngoni no pega. So please, machala chuli wateme kitekwa me riemu kech ki gang kech katie rarach mo magonye pe. Anafoyo matek.